سلام علیکم گلی گهدار هیجا و دلال و برومت شبا و خوش به ایرو حجده یعنی حفده مها عداره لگورا رومی انت خوازم فرهاد و شیرین کنن فرهاد و شیرین جکنن عشق و اوینداریاوان چیروک و حکایوان اجتماع شبانا جهبال خورا دوست و احباب را ریکم و بشینم فرهاد و شیرین لدولت ایران لپارزگاه کرمانشاه لکردستان روشلات دستانا فرهاد و شیرین شیرین جمالباتا ملوکه و شاهزاده قیزا شاهایه خسرو پرویز جی ملک ساسانیه ملوکی ایران اید که و دل خسرو پرویز دی شیرین دایه فقط شیرین جی خسرو پرویز حزناکه کپیرا بزوجه جه بیریا پس که پس مالا شیرین تین دوتن دوری مالا شیرینه هر روز غلام و خدمتکار قناخا 3 ساعتا جه شیرینه را شیر تینن شیرینه جی ناخوازه غلام و خدمتکار اوقا زحمتی بکشینن لبلی چارنینه لبلی هر روز گرک شیر جه شیرینه را بینن فرهاد جی زلامکی پهلوان و مرخاصه که کبرا تراشت که کبرا چیت که شکلا دده کبرا جه کبرا جرنا چیت که حوزا چیت که جه آبه چیت که او مسلک فرهاد جی کبر تراشه خسرو پرویز جه شیرین را دبیجه هوستا کی من هیه کارا جه پس جه بیری حتی مالته ده کبرا دا جه چه که او شیر بینه مالته شیرین قبول دکه فقط شیرین را مراقه گلو اف هستای حوقا بکیرهاتی کیه چه کسه دخوازه وی ببینه لسر دخوازیا شیرینه از کرد شیرین پی فرهاد او ایتینه با شیرینه وقتا فرهاد چاوی بشیرینه دکوه نبدلکی به حفدلا دلیوی دکوه شیرینه شیرین جی دل دکوه فرهاد و هر دو به هورا کر و لال دبن و جهف گلک حست کن دستانوان حکایوان حتی زمان آنا جی خل بحث فرهاد و شیرینه دکه فرهاد هم دلال جوان پهلوان قوتا 5 میراد بدن اوی دایه و شیرینه جی براستی شیرینه و کچک نازدار نازنین و گلک جی دلال و بدوه هر دو جی کردن دولت کردالانه فقط فرهاد نجم الباتا شاه و ملوکانه یکی جیکانه خسرو پرویز فرهاد را گوت تو جه بیری حتی مالا شیرین دکاری دکبره دا قید خورتوم چیکی و بینی مالا شیرین فرهاد به تردد هم قبول کرد لورا عشقی لسری ویدایه چجبو جرا بیجن چجبو خاطر شیرین نا بیجن لورا عاشق جبر معشوقا خوبا دچه مرنه فرهاد بکیف رادوه چو سر کار خواه و کلنگی و مانیر کلنگی خو مانیر هورس و آلت خواه الحیوان کر بر خدا چیای بیستون لسر سری چیا اول شکل شیرین چید کد که بردا و هیکل وی چید که و رابو هیکل خسرو پریزو تبی هسپی وی جی چید که پیدا دست بکار خود که وقتا بینا خود ده چه بر هیکل شیرین لسر هلبت و شهرات بیجه اپرا دگری و دلورینه روژان شیرین خملا خو خملان و تبی غلام و قوراش خو بر خدا جه کار فرهاد که امهرن چه کار دکه او حالی چیه فرهاد بهاتن شیرین گلک ممنون بو کیف خوش بو اوج کیفات که بفره شیرین هنک موری مرجان ستی خواه دیاری کر فرهاد را اوجه را گوت وقتا تا کار خوبر سری خلاتا تی هری بقیمت او دوماهی که بگی دسته ته لی ملک خسرو پرویز فهم کریه که فرهاد دل کتیه شیرینه و شیرینه دل خواه بردای فرهاد ملک
çareki digere o çava Ferhat jwan biqetine rabu gazî hemûç ki insan û mirovê xwe delal kir aqilmendê xwe şêwirdarê xwe wezîrê wizarayê xwe kir gowarin her kes raya xwe xeberdanê we çine ji min re bêjin çarekê ez bikim ka ez ê çi bikim. Evîndariya Ferhat û Şîrînê kete nava zar û zimana li welatê Sasaniyê herkes bihîst kesê sah nekirî tune ye. Yekî got milûkê min em ê wî bikujin Xusro got na. Yekî got em ê rica kin bira dest jê bikêşe Xusro got na em rica jî nakin. Yekî got em ê xelatekî em ê xelat kin heta dixwaze em ê mal û mulk bidine Xusro bidine wî Xusro got na. Yekî got em ê jê re bêjin tu kîjan keça dixwazî em ê bidine te bez destê xwe Şîrînê bikêşîne Xusro got na. Yekî got em ê jê re bêjin eger tu çiyayê bêstûn qulkî derkevî alî û yalî em ê Şîrînê bidin te wexta bêje çima vî barê giran didin min em ê bêjin em ê hemla eşqa te fêm bikin. Bi rastî tu Şîrînê hez dikî yan na. Milûk got temam ev gelek baş e û birave û hem de qulkirina çiya jî bêstûn zehmet e nikare ew ê berdan bimre û em ê jê xelas bin. Guhdarên delal eşq û evîndarî gelek zehmet e wesît û tewsiya min li guhdara û kesê ku temaşayê min dike û sah dikevin gotinê min keçê we hene xortê we hene bêdiliya zarokê xwe nekin ergeş hevdû hez kirin nekevne rêya bêmirada û der ji wan berdin gureva bavêtî û dayîkê bicî bînin. Rabûn bi emrê Melik Gazî Ferhat kirin û van şîreta hemî ji Ferhat ra gotin Ferhat pere Ferhat ya tê perê xwe hildî herî û yan tê qîzekê ji xwe ra bibînî te çi got em ê ji te re wisa bikin bes tê der ji Şîrînê berdî. Yan jî ku tu vananakî tê çiyayê bêstûn qulkî û derkevî hêla û yalî. Ferhat pere û malê dunyayê meqam qebûl nekir û ji xeyrî Şîrînê tu keça qebûl nekir yanê mirina min ya jî Şîrînê. Ez şertê dûmayîkê qebûl dikim ez ê çiyayê bêstûn qulkim û şîrîna xwe hildim û bibim. Qerar dan Ferhat çû ser karê xwe û dest bi kolana çiya kir. Lewra Xusro nekarî bi Ferhat mecbûr bî evî şertê giran evî şertê zehmet diyarî kir yani nîşanî da ber karê da ber Ferhat. Ferhat dest bi karê xwe kir û pêra digirî hevala şîrîna min mirovin û hevalê min jî kevir û zinarin. Pirê digiriya ji çavê wî av qediya şûna hêstira da xûn etê. Li ser çiya dikale û dinale û bi dengê bilind helbestê evîndariyê û kilamê eşq û evîndariyê li ser şîrîna xwe dibêje. Rojek Şîrînê bi tena xwe bi tenê li hespê xwe siwar bû bi dizî keta rêka çiyayê bêstûn çû diyariyê Ferhat. Ka ez herim Ferhat bibînim ka çi halê daye. Bi hatina Şîrînê Ferhat gelek xweşhal bû û gelek bi keyf bû û eger baskî wî hebiya ew ê ji keyfa befiriya. Li bahev rûniştin derd û kulê xweşadûra gotin Şîrînê xatir jê Ferhat xwest gohaya kesî ji min tune bira kes me nebîne lewra em jî ji hevdû şermê dikin li hemberê xelkê em şerm dikin navê me bira bi xerawî dernekeve. Şîrînê wexta li hespê xwe siwar bû hespê wî piyê wî kete terka kevir û di çokê da piyê hespê wî şikest. Ku şikest hespê wî nikare endî Şîrînê li pişta xwe bikeve hesp malî wir Ferhat piyê hespê girê da text da viyalî textik da viyalî pêva girê da û hesp cî da hiştin rabû Şîrînê da sirtiyê xwe ser kolîka xwe Ferhat Şîrînê da ser em ji bira divên kolîk dan ser kolîka xwe û berê xwe da qesra Şîrîn. Heta qesrê hêlgirt û hanî danî qesrê. O çû ser karê xwe wexta Xusro ev rewşa hanê bîst gelek hêrs bû û gelek xeyrî û aciz bû lê çi bike Şîrîn bi xwe çûye ba Ferhat sûcê Ferhat nîne. Lê Ferhat di zivira çû ser karê xwe daha bi eşq û evîndarî karê xwe kir û gelek bi kêf dibe serî. Dîsa Xusro Perwîz şêwirdarê xwe hemiya civan û kawerin carekê em bikin Ferhat hindik maye ku karê xwe bibe serî. Guhdarên delal
کسی د عشق و اوینیه دا به بمره د فدرا شهید دایه جاسوس خوشاندن چای بیستوت بالا خدانه که فرهاد نیوی چیا قل کریه و قید تونل لید خبته و درباز آلی ویالی بج ملوک را گوتن ملوک شیوداری خود توب کن گو کاورن جوان ام چپ کن گوتن هر همه یکی قاصده که بشینن با فرهاد بره هر جیرا بیجه فرهاد مال میرات و اف کاری که ترکیش بوی چه ترکی و بیجه بوی شیرینه بیجه ولی شیرینه رحمه خوده لی به وفات کرد گازی پیرکه که کرن هنگ دبین میره هنگ دبین پیرکه گازی کرنه که پراکی متیش دانه که پراکی زیده دانه گوته هری با فرهاد روان کریما ببیجی گره واتت قدرت لی خیوری امی بی پریته و زیرته بدنته اف جنکا که پری خلده هاته با شیر فرهاد هنه جید بیجن کالکی نورمال عمروی 6-7 سالی بویه خلاصه جهر دیگه که گو فرهاد املاو قوات بشتا تو چت کی گو از چیا قلت کم گلوش بوی چه گوش بوی یارا خواه اویندار شیرینه مه گو هیلا تمال میراتی او خانمه که تاو قشبوناوی خبات کرد تا کارت کرد گو شیرینه وفات کرد گو چا ناوی مرنا شیرینه بهیست جه قهرا پیکی خدانی سر پیوی زلامی راکر پیدن کرد دحبا جهب قلاشت بوی گرز و قوتا خواه و کلنگی کل عردید خد کوله لورتا آنیا خوست داوی سری خدا درخست فرهاد جکت خواری مر شونا خونا سری فرهاد دارا حنار هیشیم بولوی داری اچومه چیای بیستون چومه جی با وان هر دو بیمرادا و مزیارت وان لباجار کرمانشاهی کر پشتی کوهات کشتن مرنا فرهاد هات خسرو پرویز را و نامه که شیرین نشاند کوای دلدار تا وفات کریه شیرین تاوی حیاتا خود تاوی ملوک و بر خدانه چای بیستون چون کوای فرهاد هاتیه کشتن گو ملوکی من از شیرتا کل تبکم یعنی توسیک رجا که گو کرم که گو وقتا از منم رو که قبر منو و فرهاد کلا که هف چکن گو سوز به پی مرنا ترا امیوی کاری ببنه سری شیرین خوشنام سر زنار آوید لزنار کت حتی هات خوار جان دا قبر فرهاد و شیرین لچای بیستون کدین تاکستان لوی داره چال کرن و زیارتگاه عاشق و معشوقه زیارتگاه ملت کرد ملت غیری کرد ای مسلمان ای نه مسلمان ای توریست اوی کن ولاتن هر کس لچای بیستون قصدا جه فرهاد و شیرین کن و چون زیارت و مرقده و پاچید کن و او دار حنار میوی ویش گلک درد و گلک دردار جی درمانه دارن دلال او چونه به امراض چون خود تعالی وان عفو مغفرت که برحمه خشاب که هیویدارم کل قیامت بگین هفدو شبا و خوش به هیویا دعا جناب ود کم جمرا جی دعا بکن لیبل نقصانی کی تماشاوان من هیا لیوتیوب آمده ملا محفوظ بنویسن و ببینه اندام من جبو کو بیتر ویدیو جوارا به مسلمان من و اوجی لی گهداری بکن و جمرا دعا بکن خاطری و شب باش امانت خدا بن